Сізге малыңыз тоқтаймын. Чоң рахмат, шөтім. Өзіңде қандай денсаулық, қандай жаңалық болады? Жақсы, бары. Аншадан бері тренировка қылып, ұталбай қалдым. Қанша өлет қойдың мені? Бұл жаң қандай десем. Тренировканы шыдауш керек, күніге тренировка қылыш керек дегендей. Өзіңді де жақсы білесің ан. Шөтім. Бері аласың ба өзге? Бұладың? Ассалаумалейкум. Ана брат. Алейкум. Не маңдайың тұр? Кеше саған ойнау ұтылып қалдым. Айт сөзерің болса айт мен кетейін. Жо доске, андай эле мемделе жок, учак өтүп коюн деген. Кайсы салмакка чыктың эле? Бирди ким алды? Билбейм, Дастан деген бир бала окшойт. Дастан? Биздин дойчабы? Окшойт. Досум көп маанайын түшүрбөй ал үчүн. Чындыгында келгенде ал өзгөчө менен уткан жок. Ал дары колдонгон. Дары дейсиңби? Не дары экен ал? Препараттарды колдонгон ал. Эгерде кызыксаң, мен сага келип алам да. Бирок бияктан эмес, азыр эмес да. 2-3 күн ичинде. Бирок досум аны билесиң, ал да бекер эмес, акча турат. Досум азыр учуш үчүн баарың кылам мен. Алып келип берсең, акча жагында төлөп берем. Болду. Анда эртең кечки маал жолугайлы. Ой. Кандайсыңар жигиттер? Жакшы. Буюрса жакында Азия чемпионаты Эквадордун барасыңар. Даярдануу бар. Бул положение көрдү. Экинчи сырганяга неме окшойт. Ассалаумалейкум. Söyle Sultan. Şuradan barı. Sen surağını alıp geldim. Bazı 2000 oldu. Sen ne karma? Futbol batıra hiç görmüyor. Sen surağını. Akaları. Hiç beni görmen yoksun beni bileysin. Söyle davay. Sen sağ ol. Davay. Нұрғазы Жеңішбекұлы, учурда сиздин абагыңыз аябай оор. Жүрөгүңүзгө көп нагрузка келип калган, жүрөгүңүз чоңоюп кеткен. Бөйрөктөрүңүз жакшы иштебей калган. Тактап айтканда азыркы учурда сизге тилекке каршы спорт менен машыгууга болбойт. Кандай дейсиз? Жатыңыз, турганга болбойт. Сизге азыр турганга болбойт. Тура жүрүңүз. Сизге азыр тынчтык керек, эч нерсени ойлонмоңуз. Биз биякта карайбыз сизди. Биякта медсестралар карайт. Эч нерсени ойлонбой, жакшы дарыланып чыгышыңыз керек. Байке, жакында мелдеш болот мен айыгыш керек. Айыктырыңыз бе? Туура түшүңүз, Нургазы мырза. Тартканыңыз болду. Сиз ал мелдеш жөнүндө такыр ойлонбошуңуз керек. Сиздин кырда олор аз түшүнүп турасызбы? Сиз бир гана жолу бар, дарыланышыңыз керек. Ал жөнүндө ойлонмоңуз болду.